ne say ntino ye ba court e ma court e grantee say o hye omo so mo mfa nkrata no nko omo mfa nko omo san ba court say nka court emma omo ntwentwen so kopem say omo beka asem na wi ansa no mo de akọ ka trom say de bi na wo hwe ye no mo nsam a mo de ba ye no eni mra enyina mra so ne say ntino mo mfa na nkrata no nko up to now omo ntu ho anamo Yada munyina asese da ne da mo kan ho na yede nananom nsam ede bremu na ne de ede bremu no nsam a Kumasi High Court 4 wahye sebi wode wahye say Sampa Traditional Council won ho enye sade be ya nanadom ahene ensa ebeka ne believer na wo se wo de 7 no na afenso Bono Regional House of Chiefs no efa na Samba Jafla otosomienu ne gazette ho no sade be ya Bono Regional House of Chiefs betimi agazette no yenim se bra ensem no esode ye no yene nananom bi ye interviewer na yehu se nanadom ahene nadamfo pa ene nana Samba Jafla asabi nimdie mu no wo soro echen no asa kamia esa nanadom ahene se wo dibre sen no na se wo wo bono a kamia esa se wo mpese wono wo ebedi na se wono be ye adwuma bi mpo ede abomo esa se yehu fie pri ede na nanse mu ena video bi audio bi babonti ana Bono Regional House of Chiefs wo mo ahia wo hia na nanadom ahene de tu wo animu se Omukọ National House of Chiefs no ena won ka kire ne say de hye no a sabie so sabie nyado ye de na di ade no omompene mi gazette no na say gazette ne wie na say amode asem no appeal court na asem no omo appeal no so mo de kwa appeal court na say sabi o wolusu a na wo mo asa de akwakotu ba bia da na no ka say ono wonte ase emasa nso enwuma so Bono Regional House of Chiefs Sabi enye autonomous body. Untimi invite prekope we president ye to aba na de ma wo. Untimi invite prekope enye de wo pe. Sede na nadom ahene pese wo ye no. Na se kamia isa ase tan na nadom ahene tan sante no. Sa tan ni bi no. Ena sabi wode asa wo no ankasa nadamfo a. Wone ne kwa na kra na wode na di agro emfie aduasa ene ya kire no. Enne wode no efa kwan wode ne efa so. Na no na na Samba Jafla onko court ne no wode to court ani mu se believe omode man so wonfa nko 7 na nadom ahene no omode kwa metro men egu ne fie no ene metro men wa enu nti okwa wo nya kwan po no de krata no e de akwakwa koma no enu nti wosre court se kwan foforo bi wo ho no ma court nkere wo e na court hye won se omo nsanfa nko bi no omode ko bi no wanye ya ko wa krata emu no omo enfa believe no enko na afi nso omo mohu de wuro ma man san nyina ehu na so muye nyina wie na ye den a ko wa krata de obeto bi akan so wan to bi nso so ankan a ne ma na se ne hunam nipa bi behu no wa ye den wabono amane na se kamia ye se na nadom ahene eni soma hene won enim de won ye momie nkotie ebra court de court kan ye no ene se de enchiremu no esetie ne yemra ya mama kwa ba ya jimoso abusiafo apomboko de nyame ne mo mpai bo bibia boko na mo nso yes ya ho ye pa ena mo bi mo court edien na efi ne nhye mu aba Madam ase mefa akonwa so na machia motiefo nyina se ne ye ma motiye no mere kakra bi ne Sampa enkonwasem amamre kwan so yewra eka wieye na ne aka ese yedi hu dwuma administrative adwuma bi a ese the Bono Regional House of Chiefs ne yedi na Samba Jafla wotosomienu a wo ye Sampa manhene ne din beka ahemfudin ho a kire se ono ene ye the paramount chief of Sampa eno nkrata sem ene bepie mu wo the Bono Regional House of Chiefs aye nyunoma hene ene doma hene eka so mo mfa krata no emma ne se ntino ye ba court ema court grantee se o hye o mo so mo mfa krata no nko o ma mfa nko o mo san ba court se nka court emma o mo ntwentwen so kopem se o mmeka asem na wi ansa no mo de akọ ka trom se de bi na wo hwe ye no mo nsam a mo de ba ye no eni mra enyina mra so ne se ntino mo mfa na krata no nko up to now o mo ntu ho anamo na nana ene ne lawyers e kan say ne doma hene ne nyunuma hene ye no na the contempt of the court o ma bo court no enimitia ne senti no mo san ba court say yenka nanka otemo ne obetena asem no so e kan say because of some family relation ntino or recuse ne ho afri asem no mo nti asem no e sign call the chief justice ho say ne be ya odi new judge e be mayen
nyame ya adom ema ne assign a new judge e di mayen nti ene ye bepie mu wo court ema court etena asem no so the court so tena ye no ye lawyers sorry e kan say Nana Domahene ye pe no aserve na emra believe ne koye no ne body guys omo wo ne ho e threaten wo mo oma kwan amma oma ntimi an serve wo the say enti no na ye pe kwan foforo a ye de be serve Nana Domahene nti ye ba yen so court agitu mo court aka kire yen say yenko publish nioma no e wo Daily Graphic mo ne yen fa bin metare court notice board so e wo Kumasi ne yen san fa bin kotare high court a e wo Kumasi notice board ne yemfa bentare the Bono Regional House of Chiefs or notice board na yemfa krata no bi emma officer biara or the Bono Regional House of Chiefs or ne yemfa mano na nyame ya adomo a busumi a we ye nimu aye busumi ensia no ne da etoso don ensia no ne yasen aba court ama ya ba betra asem no so nti enne sei na ensem no ekoye the contempt summon na ye de aba against the Bono Regional House of Chiefs the president Domahene Nana Ejumai Badu all running away from being served no and yaba say ye serve na macho so mo wone hono ma kwan mo serve na ye nso no ye ntimi mfa kontiba ene sikan say ye ko akwa serve ne say enti no ye ba court ma court wa kire ye say ye mfa mra kwan we su na ye mfa serve nkrata no since you have your court what is the next line of action and among be na meet medawase enti nyamia ya dom ye lawyer no waja ne administrator e wo court ha say wonji order no to oji order ne wi a processes no be starti Daily Graphic publication ne beba eno basu wi a na ne esese ye tare no wo notice board various notice board na yaka no ne ye de atare ho na nyamia adom on the 16th no ye ba court ne ye ba betenase na judge no hwe say Domahene esusin Ghana mra na Ghana mra e woto me sin nipa biara o Ghana enti eno ene ye ba behwe de ebusane say ekoba say still de gina eno ye de bench warrant ne kwakofa na menem say ne de bia memeka no emra na ye nananom hihye ye no omunim say emra bi beduru ama ye nya nipa bi sabi te say Domahene ompese obi di mra so ne say enti no omubo akonya bia eto ho say ye free way a ye beko we enti say ye publish wie na say Domahene so o ma court no wo kwan a obefa so a ode ne beba na sesi a ye wo media mempese ye bedwompo pi ba menem say ohunu enkrata no ene yi na obeba na waba be kire say ono ene osusin Ghana mra ana Ghana mra susin na yaba court a na yaba behwe ehunu na Domahene emranim ni ya sisi a wetim woni enye wo abi de eye mo wa say court wakasa na upon so many times why I say only so to the extent say court wakasa yanko publish our Daily Graphic made various notice boards. Is it not a bit embarrassing? Yeah, also Nana Domahene no wa ma jealousy bia ewo ni mu no e ma ne ye nuoma bia sebi ense so wo ye also ewe kaya emra ye ba court no okotuna badwemu e kan say court kan asema onte ase onye osai kan say wo no kura obi ya de a obeku nipa ama ne kuromfo akwakoyi no obi a oye emra nimni a wo ye temuani a wotena dwemu edi nkurofo asem bi omokotumu na wo betimi atena badwemu aka say court kan asem amen so na sebi court na kan asem na still wo so wonde so na ahete say ne jealous bi a ewo ni mu na ofi say oman kronkron bi a ye nananom di omummoja ekichire ya ye fra no Asanteman no ono nso pese wo ye nuoma bi se ne ye be ya ne de nso beduro sa na nso enye social media ene ye de kichire Asanteman enye politics ene ye de kichire Asanteman ye nananom ko ye ene mo de kichire ye te be bi Asanteman akoduro no se wo fi say wo hunu e ma na ye ofa e se wo ben Asante ahenie no wa bisa wom omo ye ne den no mo nkyerɛ kwan a mo fa so mo kyekere Asante na Asante jealousy na ewo ne mu no nti na ama na oye ne oye no na sampa Asanteman dia enye me na meka abakosem na ekyerɛ yen sɛ sampa Asanteman dia na ebekoso Asanteman dia nti ne ye wo court dia purposely for administrative purposes enkonwasem ne dia ya fa amammere kwan so yenka enkonwasem wo court yennam amammere kwan so a Mansa Rose Farouk Ahmed obo ne ho samrani yawsa modua ne maame ene opanyine Adam Watara the petition ebre yewra esre yewra tam kesi kana tam kesi se wonka e ma ne tena mo ka asem ne wie nti sampa nkonya asem de arbitration no yakan wie na se ne se amene mo ka sei ye nhunu se obi di akọ court na ya setting aside ana bibi wo court a ye di ho asem bibia ne ho de ye wo court a ye ka nyina ne ye the gazette process administrative purposes enti ne nyame ya adoma enche Nana Samba Jafla ne din ebaba be ka samp Ghana ahemfodin ho e ma yehunu se ne ye chichire ye
a ye be sane no wa absanteman no topi ejina mamre kwan so ejina bakosem so medawase Nana Gazette no waka sisi akwakusise amafu bisa pa eno ho ayi na ye bai eno ho nkrata ene ye share the Bono Regional House of Chiefs say momfa nkrata ne mra ena omo pepe so o kire se wonfa ma eno ena de bia memeka no Nana Sangba Jafla wo ye mranim ni ena sebi akonwa na wosom ayes kadwa no enye akonwa ketua a obeye tutrasem e wa abonten nti se yesi court si ye bibi na se wonya na na bekọ mra no mudie na mra ne ka se obi enye bibi na nipa ne so wonya mra ne sesen na na kọ mra mo no no hu no se wabu court nimtia bu court nimtia se odi ba court eno ntina na na di ba court nti ensem no mu aye ka no court no betimi ama order se yemfa na na din ensa mo ana se krata no emane mfa Bono Regional House of Chiefs biom na mom national engine direct enti akonwa bebre o se de bia me ka se ye nananom omo chiche mra no no munim se mre bi bedura ma yanya sebi nipa bi te se do ma hene a won pese wo no sebi won say a duro point bi a let's be real and be factual emra na enam so na do ma hene enya na tumi the Bono Regional House of Chiefs is a creation of the law. The same rana a creative ya and nam so wanya to me a wofra ho so we president of the Bono Regional House of the same rana na Aisha will say fa enkrata anko na so won fa anko enti ne na do ma hene eye no enye he is not doing it against the person of Nana Sangba Jafla but he is doing it against the laws and regulations of the country called Ghana. As I said, so be sorry, so be I want to send ye Nana do ma hene eye no mo jano mane ye ena enam meka se eye Nana Sangba Jafla eno na papa bi kan no mere bi a etwe mu se emra na ye ba bechi Israel for no Jewish for no meka se me sorry because me nya Jew ni ye bechi ebia fantifo meka se me sorry because me nya fantini ye ba ya ye bechi ayibefo me se me sorry because me nya yibeni na emra ye ba bechi mi abo a me ye na fa na neni no bi ene ho obeji mi eno bi ena Nana do ma hene eye sese politics say ye nuoma politics about the share institutions be mama or mama and crofo be because the political parties and now political powers be to me benefit free certain things into no ma omo ye bibia omo ndin ehun sonso na edi beba but ye mom de Nana Sangba Jafla de bia woka or say he will make sure say the law work so that irrespective of any person who has the authority the person cannot do what he wants but he would rather do what the law says he should do until no more any yetuna say ya eno mo ne ye bekoso aye enti yedamasi na yebekoso adamasi mema menua kuman so me ofasi watwa so yewo ayi kese ewo yenim nananom traditional council under the leadership of Nana Sangba Jafla yebia na hene ene bia na hema efrimo ye nhihye ye no menua ye de mobefa mo emama hono ne yeto ye nsafra obi biara yedamasi se ne yede bia mota no krachi ne yebekoso ama ye ne mo ato na mo Nana Sangba Jafla ba wa ba ye oba no wa ba behwe ne ye ne Nana Sangba Jafla wodi kan ene ne nua ba ye mo da obetena akonwa ne so ye oba hema wodi kan be chechire ye no a yewura enam amamre kwan so ede sampa ahye ne nsa no obechechire na waso mu yie because yewura ka twere ne se onfa ndokora ne mesi enhwe sampa eno nso Nana Sangba Jafla obeyuso onko onyi bi mfirimu onyi bi onfa bi nka ho tie damase pa abanza na bekono so be kaya bebi etwam ye ba court ko ye na nkosie modehie bi no menti mo ase bi sori ma nipa bi firim na adehie nlenu akwato a mokopo mokrabre no sabasabasa ye no security semati sei medamasi se ne de bia memeka no ade ye wode no ye nse no Nana Sangba Jafla ne nananom ene chichire sampa kodua yi ade biara ewo sampa ye de ye nso no ye de akokuo ene chichire kuro no enti se obi aba bebie na dwuma ewo ho na ekwenkan ne nuoma ekwa Nana Sangba Jafla behwe se nipa no anya asundwi a wo ye na dwuma emira sa asem ne stu ye no Nana Sangba Jafla ekọ various jobs mo ekọ ene omo kokasa ye ema ne ka kire won se ne yesi ye no enye yesuban na mbom enkrofo bi ombetena akuro no mo na emanso ne baaye na omudi omusika kwhye bi no machi a ye kyerɛkyerɛ wo so plot bi a ye de bema wo mo a asem no buti a wo mo no obo no mo hye saa nuoma na chi a wo ye saa nuoma no bade enso ye mfa sekan ye mfa kontiba ye mfa tuo se ye ne omo kokko ye befa mmara kwan so enti emra eye to ye pe no Nana Sangba Jafla ne ye sese ye bia no mmara kwan so ene amamre kwan so no ye nam so e de aye bambofo biara eso ati a wo nim se saa program e bekoso wo ho enti we believe in the legally mandated security agencies say omaye omadwuma a bibia ensi tie to ye nsa fro bibiara se momra na sampa e yasondwie mai chance na obekono o kan di me pesa ka wo cheme ana so chi mai ti ase na menti ase
Oka say mon krata no amode ba Bono Regional House of Chiefs nanu ma wo no ba sabi obia ese ochi mu se nanu no obia benya ne de maako ana mo ya ne ba ko de akomo mo nyina me da say the contempt eyi na ye no judge no order na wo ma nyina ne say krata na ye di ba court no sa krata no yenfa ne yenko publishing or daily graphic mo ya publishing or daily graphic mo na ya yi copies ne ye di abetare the high court notice board e wo Kumasi ne di bi nso akotare high court I was sunyane notice board ne di ba ko nso akotare the Bono Regional House of Chiefs notice board na e di copy e di ama officer biara owo Bono Regional House of Chiefs won yemfa ma no se yekọ na clerk ne wo ho yemfa ma no yekọ na secretary ne wo ho yemfa ma no yekọ na register ne wo ho yemfa ma no na eni adanse ye di ba ko akwakomo mo enti after we no eno matusa na mo na wie se ya na judge no e di order ne ba ya ye free court enti se ya me ne wo ka say administrator of the lawyers a omo represent ye no e wo court wa omo gi sa lawyer omo gi sa order no omo nya order ne wie a na omo to ho anamo enti ansa na me nua ne beba no me nam ofidie so na ma ka threat mamufo wiase man nyina se sampa baby a yakwa koduru no yaka asem na wie ema binom enkohye binom achi ema mun create the miniature of Boku in Sampa yabesro bibiara it will not be in the interest of anybody to do that near esese ye nam amamre kwan so eno ne ye nam so yi ye di arbitration aba be mayera akonwa Sampa akonwa so ehye yera ase Chieftaincy Act na ka ne plain sa akonwa bi asem to a baby a akonwa no hye no ne ti hye no baby eho ene ye ka ho asem enti Sampa ehye asanteman ase the right place for adjudication of Sampa enkonwa asem asanteman ehonso na Mansa Rose ene Adama Watara omo fa asem no omo nim nwonme omo amfa nkoho omo twemu wo doma omo amfa nkoho omo twemu wo brekum omo amfa nkoho omo twemu wo sunyane omo amfa nkoho adentia because omo nim se Sampa asanteman dia enti omo de ba asanteman ema asanteman kan ye ewieye ema arbitral award in our favor ene ye di asem enti se wo hye obi achi na oye basabasa na o se nneoma me Chieftaincy Minister Adwin Atisu National Security Coordinator ene obi biara ohia e wo Ghana asomdwe eho hia no bia no se omo madwin enkosa nkrofo no so na omo call omo to order especially doma hene ene nyuno hene ene wo mo keka ho a eye drobo hene a omo ka ho a omo feel say bringing Sampa down will help them nyuno the original name nyuno omo no ma revoke as say yes e from soma omo din a e won krata so recently time na omo sum sikadwa nyina no na enyo no enti medamase ya grace ejeja I want Brazil Wadaroma oh clearly I'm just over the weekend I'm just because was anti I'm then a course so sabi era santin den odi ni birthday enti enya kwanya ehye den yema ni trinkwa se na ebe ya nyansha wanya odi bu asantima obekoso anya sa nyansha no be after the birthday no as there was excellency award millionaire excellency award and clearly it demonstrated say asantima your ampa it clearly indicated that Otumpo is an authority and the treasury ampa friends and pankasa and clearly what went on over the weekend clearly demonstrated the authority of asantima time and again and finally about court in terms of the fact say embassy be you ni be ma bibia shi we ni be shi o bibia nti we have come here to make sure that the court will give an order na say bi nkofo ku bi mo kruma say mu fi say bi amranya adwuma no you will tell them that the law is biting and the law can pierce and that is why we have come before the law to make sure say sha nkofo no mo this adwuma no the law will deal with them ezi amra ene ombo ya adwuma court akasa a kire dia monye omo se nyame adwuma 16 June and the 16th June, before the 16th June come, what do you want to tell the people of this country? Say, Bravo Krumano. The Bravo Krumano, the Mra will be effective. Because Nana Domahina Najun said he will not show respect to the rule of law. Today, he is a chief because of law. And he's a justice of the High Court because of law. And then he, Wadaroma, or him because Mra Namana Yohini, or a judge because Mra Kasa also opening. And we want to tell the people of this country, as my brother Riley said, national security, all right? All relevant stakeholders within this country. That's Mrani Kasa, we are. Nobody should come plead and say, Obi Pacho. We know very well that Domahim will be cited for contempt. Because he our Fumra, and Obi said, the law will deal with him, and if the Lord deal with him, and Obi Amam will say, no, if a banisha, all of us will revolt against this nation because we are saying, say,
there must be rule of law, and at all time it must be fair, it must be just. Won't mean say wo odi asema me o metimi dey do won't mean find me ye nyina pepepe ye mfam dan tra kroman. Today the chief justice he didn't try because mra kroman it is chief justice no is not about the law, and if you are high court judge you are not about the law, and this mra kasa na so nyun tuma we will see coming days what will happen, and we are very much aware say mra ni bedi igna yo didi se emrani be yadwuma ye free hono mo na yame yadom wadaruma enti nana mje ayi kese e wona nim ne di share nana dia na hin nana adia na hima ato na 31st share ye be show bibia na wabebo ya chidom ye be sha santima nyina mbebo ya chidom na shabi nana no mo ato no ye mfa omuntu ye be obia ba shabi ahotoso bia obia no obia be hu champa sumdwe ekoso wonum. So we are calling on every relevant stakeholder within this journey that we are pursuing, that all of us will come on board. To let some of the will come and support. There's nothing there. So uchi nati baby or baby no be can be no baby any machine do. Everybody should come and support to let some of the flag to do the needful and to do what is right. Na monko fo na mo no mo twemanso wo me chef kesim de bia obo abefo titafili so asema mo kan se na naka amokum otimi masampa any social media prank, you know, uti social media so awan so betima kasa bebre but obi a me baby fi sampa na ebe so what I say ayi a make me san ko sampa it is also been to called you are just lying. You sit on social media uti baby uti Spain uti US, now you sit on your social media behind the screen and now kasa and can do baby Opa Brian, that day all of us are there and you ensure that there will peace. And there may be an interest as in and now this is the authority, this is the truth. The authority. And to be a baby is a fake news. It's an attempt to incite as a because but nothing will happen there, and we expect every reasonable being shall be about China shall be amana fair. Enim se se BBC be kwa ya na kasa twitwi na na akotwitwi sansem weba menyini se saa ensem a ehya ase no emu ne abusuafo be kasa se omo ya omo sumunye bi mfantia omo yeah because say udi kan bizi akoshi mi say yedi she bi to ya na ekoshi no of course today again yedi she ato ekoshi mu enti e be say che Ghana for say why who respect the law and who when a peace abiding citizen, because yeah all over the last 8 months but as no say you be share this year and it's that also sorry say bibi ani am the nine pata we want to demonstrate say e be say fata be say yeni baso it is a yeni baso dia ye betwe bi adwen a hye obi amra no mebo na chi omo be atwi dem za asum bi wonum enti say oti bibi obi a enye nokwe entro wadaro ma e da say en somo no ne yakwakotie e de aba no na be na nsani na yehu say Old Burger TV wone Farouk aye interview bi na interview no megidi yes o mo hwe no hu se exposure kese e de ma se bi na nado ma hene ene Farouk eno nti no won ye free ho no na enso so ne ye de nya bi hwe pa se do mo ye fast ne so ye hurry up ye so ye nya bi hwe eno nti pepebre ne atena se na ye de interview ni mu nkyere mu de aba na ya hwe se ampa ne nua ne ampa se de Farouk ka so no be di ade emfie edu enum no no kre so obedi ade sa anase yi ne kire amane mu no ye yi wo kire a oye ohene anase se de se wo sai che wa manfo ansa na kire se oye ohene anase se de empanyi aka no ye se hwehwe asante na hinie ne netene na hinie ne ne kase ye kane de aka a ye nhira no ye nyina ye de beka ho de ama ho enu nti na nasam bagya fla ba wo ba asante man no ya ade na nananom twa e de to honom dada na afin so ato abebepem ne na nanadom ahene bra na wo ka wone nananom hyiaye no o ka asem bi dodo na adwene ankoso wo se na sampa ehye suma ase ne sampa so watene ho sampa nhye suma ase da enti na kyese wo hu se Farouk ye poa na poa enu nti wo mo poa Farouk de na kwakwa hye na ne suma ahene ase na se de wo pese wo mo de ye no no mo de aye na enso so no se de nananom di kan ehu se bebia no wo hye no mo ho kire mo nto mo pieye e ba ya asante ye o mo kese no nananom bro mo bre ne nye kwada enu nti gidi ye se asase ene nananom eta nanasam baja fla echi ye pa na nanadom ahene e ka se
said what Tiasi, no, I Bono Regional House of Chief President, no, one ma ho kwan da eme gazette obi. Na sense tumi ampane ne nuan passes enka tumi no, na do ma hene dia, na mmere bie ni ho ebetimi akekere ne nsa, ade nti na nka wo ma kwan, ma believe ni yen serve no, na ekere se, enkrata mu no, ama mmere mu no, na do ma hene nim pa, se, oni sa tumi no, na emom wo ka, ama sabi mmebu na aba omom pa adusua no, agye atom se wo betimi aye bibisa. Nenso so no, enya de so obetimi aye. Eno nti ye hwebe so so ade de bode hono befa. Se, yero sante hene, ene na nadoma hene. Na nasamba jafla, ene Faruku. Empanyin se, dehye enye dom. Se nka Faruku ye dehye pa. Ene nka nananom so na da ya. Me nyinni se nko bemma no ho kwan. Ama sabi ya yede ye. Enam se, wanya dehye, no onim ho hwi ntino. Enu nti na mpanyin ze se ho wo bedi akonya ne bo esai ebi ni Faruku enu nti ye de akire ye hwe saka yo se hwehwe asante na hinie ene ne tumi kane na de aka ye dododo de ne mpagya no ye de beka ho de amawo medin e de maame Fozia otwede mponyankopon ya adoma ye behia makrama